Nginicelile bazalwane ngathi namhla sitawukhuluma into lematima kakhulu ngaqela ngathi ngicela ukuthi labanatha imaphanado bawanathe labanatha timbita labanatha tiqoqo labanatha whatsoever ngicela ukuthi bakunathe ngoba lesikhathi lesi sizabe sikhuluma into lebaluleke kakhulu into lejule kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Umprofeti Wandile lona lodibana nawe live emsakatweni waka YouTube namhla sidibambe factory lapho sisebenzela khona. Bazalwane enkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngicela ukukhulumisa candidates lamane noma ngicela ukukhulumisa abantu labane ngaphasa isihloko lesithi singemaswati sifelane singemaswati sifelane futhi sitawuphuma kanjani kule nkinga nako nje la sikhona khona sifelane kuyavakala. Now sengishilo kanjalo ngicela kubeka lokho ukuthi ngikhulumise Ingwenyama lomdzala welive lemaswati ngibuye ngikhulumise Zwemathi Zwelidlamini ngikhulumise Mlungisi Makhanya bese ngigcina ngeGawzela Mduduzi Magawugawu Simelane kuyavakala. Bazalwane ngingakangeni kakhulu ngajula ngicela lokho ukuthi Maswati kufunzeni nakule ngikukhuluma manje ngicela lokho ukuthi niconze ukuthi nani nisifakile isandla kulibulala lelive ngoba niyekele kuthanza ngenhlitiyo nase nithanza ngengqondo. Ngiyacela ke namuhla ukuthi nibuyele back ekuthanzeni ngenhlitiyo ningathanzi ngengqondo ngoba ingqondo ayisiyo yekuthanza kodwa ingqondo yeqabanga kuyavakala. Ngicela ke sibuyele back kuloko lokuthanza ngenhlitiyo ngikolo lokwena ukuthi nithathe miscalculated decisions nentetintfo ningakanqumi kahle ngoba senihambisa inhlitiyo phambili kuyavakala. Bese nginicela kwesibili ngithi live laNkulunkulu lithi shesha kuva kodwa phuta kuphendula. Nami ke ngiyanicela as a prophet of God ukuthi nyalo losikhuluma ngicela ukuthi bantu bangakhomenti ngoba abakeva ukuthi ngithini abamele kufa bese bayakhomenta kwanyalo abaphakamise ithupa baphakamise emaheart netinhlitiyo. Ngiyangena ke manje endzabeni ngicele ngithi nangingena ngidawukhulumisa lesitoko singemaswati sifelane ngithi ngicela lapho litawushelela khona lwimi bonke bangiqolele ngibanqolele bonke kusukela etulu kulomudze longange Ingwenyama kuyofika phasi noma ngangibani lengamthinza nawo onke nje emaswati bangiqolele. Ngicele lokho ukuthi lulwimi lishelela noma ngabe ukubani inhloso yenkulumo yami lengiyikhuluma kubeka tintfo kahle akusiko ukuthi ngihlambalata umuntu akusiko ukuthi ngithunge abantu kodwa ngicela ukuveta liqiniso. Ngiyacela ke ukuthi kulesikhathi lesi bantu bathathe amaphanado abo bawanathe ngoba sengiyangena endzabeni ngiyakhuluma kuyavakala. Ngicela ngibhekise enkosini ngithi wena waphakathi singeke sahlala sangakhulumi ngawe ngoba kuze sithole isikhiya saseSwatini sithole likhambi lekuthula eSwatini na kanjani kufanele siyikhulumise inkosi. Ngawo ke Ingwenyama ayibe nenhlitiyo lenemanoni ibe nenhlitiyo lenkulu yekubeketela ukuthi noma ngangibani utawukhuluma ngayo. Ngendlule ngithi Ingwenyama wena ngicela ufane naNkulunkulu lithi live laNkulunkulu uyaphuta kuthukuthela wanze ngemusa angabe asayehlisa nenhlekelele kuyavakala. Ngicela ke ukuthi Ingwenyama ibe njalo ingabe isathukuthela noma ngabe iva ini. Ngiphindze ngicele futhi Ingwenyama ukuthi Ingwenyama noma ngabe sesikuthuka kangakanani noma ngabe sesikuhlambalata kangakanani noma ngabe abantu basonga kangakanani baqalekisa kangakanani ngicela ubambelele esihlalweni sebukhosi ungesuki kuso ngoba sihlalo sebukhosi ngisho lesiletha kuthula eSwatini ngisho futhi lesicabanisa lesive semaswati. Uma kungendeka Ngwenyama noma ngabe uyafuna out of a willing heart uthi let me relinquish lesihlalo sebukhosi. I speak as a prophet of God. Do not do that, Your Majesty. Ungasiyekeli isihlalo sebukhosi ngoba wayeka isihlalo sebukhosi utabe uvulele kufa lokukhulu eSwatini utabe usasatele ngekufa abantu batawubangisana babulalane lesihlalo sebukhosi batasibanga abantu babulalane kuphele emaswati kufunwa lesihlalo sebukhosi. Ngako ke Ingwenyama sibambisise noma ngabe sekushisa kanganani hlala uyavakala. Now asengene ke ngicala ngecandidate number 1 ngiyacala ngikhulume ngaZweli
Zweli Martin Dlamini kunyende ngokuchazile ngaye ngakhuluma ngaye namhla ngithi awukhuluma nje ngaye ngendlule because there is no way lengam avoid ngayo ngakhulumi ngaye ngoba likhambi laseSwatini lendlula kuzweli. Zweli Martin Dlamini ngishilo ngathi yena akanye neNgwenyama angadi lokuthi ngubani lo ngangisitha, but let me put it like this. Ngiyasithanza simo la sesikhona khona emkhathini waZweli neNgwenyama because sesifike lapho into ti complicated khona sebafike la khona bathi especially Zweli so ufike la khona across the Rubicon sekude buyela emuva la sebakhona khona impilo emkhathini wakhe neNgwenyama seyinqangangane seyiqangene iphethile ayisamdzingi ke umuntu ngiko ke ngithi seyikahle kakhulu la seyikhona khona because seyidzinga uNkulunkulu senguNkulunkulu ke la nga take over esimeni lesesinjengalesi ngoba bona sengeke basenda lutho noma ngangibani uyabona ukuthi budlelwane emkhathini waZweli neNgwenyama sebuphelile ngilapho kahle khona ke lapho ngilakhona ke sekufuna bese sesinikela kuSimakade sithi take over ke Simakade kuyavakala. So kuhlangana kwaZweli neNgwenyama ukuthi awuletha isombululo lesikhulu nakulokuhlele ukuthanza ngaZweli Zweli in his heart, in his bottom, in the bottom of his heart. Uma ngimhlola ngijika naye onke emakona enhlitiyweni yakhe ngisuluka naye ngekamoya ngithola enhlitiyweni yakhe ukuthi Zweli inhlitiyo yakhe yinhle. Inhlitiyo yakhe ude emagqubu noma ke ude inhloso nesihlalo sebukhosi. Ude Zweli enhlitiyweni kulangatelela kuba ngupresident welive laseSwatini. Kude lokho noma bangavela ke kungendeka ngandlela thide but akukho ku blood system yakhe akukho ku DNA yakhe ukuthi agcine angupresident welive laseSwatini. Nako ke lele ngikuthanza ngaZweli ngoba liso lakhe alisibukhali esihlalweni ukuthi yena ayobeka tibunu esihlalweni sebukhosi. Indzaba yabo ke ngiko ngithi ingalungiseka kuyavakala ngoba ayihambi nemona phakathi but ihamba nje nengqabano nenzondo kuyavakala. So mina ngamcela lo wakankosi umbana ngithi Zweli angati ukuthi ngubani umprofeti lokhona emhlabeni longangihlanganisela wena neNgwenyama anganihlanganiseli nje ukuthi niyoqabana niyolwisana niyokhothelana ukuthi wena sowungihlambalate kangaka sowungithuke kangaka anihlanganisele ukuthi niyoba munye. The day wena neNgwenyama niyoba munye qinisile kuyawuba nekuthula kuyawushaya umoya eSwatini. The day wena neNgwenyama niyawuhlangana kuyawushaya umoya eSwatini. Ngidabuye ngilicezelele leli point leli ukuthi ngisho ngani ngoba lokho lokukhona eSwatini nyalo akusiko ukuthi mbamba embambeni yakhona uyathanza lokukwenda but kukhona lelese kukuphusha ngitakuveta ukuthi uphushwa yini ukuthi nyalo ugcine sewulwa kuyavakala. Now let me talk ngikhulume ngaMlungisi Makhanya. Mlungisi Makhanya is not a big threat bongosi. Mlungisi Makhanya akusuye umuntu lobukhali esihlalweni sebukhosi umuntu lofuna kuba ngupresident. Uma ngisuluka naye ngemakona akusuye umuntu lonjalo bekede lokho enhlitweni yakhe kodwa sekuvele njengetiphofu kuvele lokho njengekubamba emathuba kuyavakala ukuthi uma kungendeka ithi Sundvu iNgwenyama nawe ungasali la kulomjako yena ngemavulavalako ungene njengecandidate naye leseyikhompyutha but beyinga enhlitweni yakhe abengakufuni ukuthi mina Mlungisi Makhanya one day ngifuna kuba ngupresident waseSwatini abengekho kuloko. Ngifuna lokho ukuthi thina eMaswati sifelane ngikhulumisa labandaba eMaswati afela lide indzaba yikho eMaswatini kuyavakala indzaba isesihlalweni sebukhosi ngithi awufika lapho ukuthi sibangwa ngubani sibangwelani lesithawu sepho ayikho eMaswatini ayikho kunhlala kahle eMaswati kuyavakala noma bekungabhoqa. Let me tell you this thing eMaswati seka babambe le opportunity ngathi ba-capitalize kule situation yokuthi hey siyasokola this and that then seba-capitalize lapho basebenzisa lo mbambambambe embambeni yakhona ayikho lapho indzaba noma ungabahlola ku-DNA yabo kude nje liswati lelivundle enhlitweni yabo enhlitweni yabo kuvundle esihlalo sebukhosi kuyavakala. So eMaswati afela lesihlalo sebukhosi nalaba labasupportako nje bathi hey sisupport inhlala kahle abati lokuthi basupportani kahle basupporta
i-tyrant lejake esihlalweni sebukhosi kuyavakala. So bengisacedela la point la Mlungisi makhanya ukuthi Mlungisi kahle kahle nephudemo yakhe bekungasiko ukuthi bafuna because but sebabuka lokho ukuthi no uma sitawuhlala sithule nasi striker sitawushaya igoli lapha umuntu aphakama embi kwethu abengipresident sibe sikhona sibadzala kudzala savela siyiphudemo so nathi asitibambe etulo ivele lapho ke lenzaba kuyavakala. Now let me jump to iGawzela. Ngisho ukuthi Gawzela Simelane ngiyaxolisa ukuthi namhla ndawukhuluma ngawe for the first time ngivula umlomo wami ngikhuluma ngeGawzela for the first time angikhulumi ngeGawzela for the first time ngidawukhuluma nawe so ngiyacela lokho ukuthi ube nekungthethelela nawe ekukhulumeni kwami ukuthi kusene kwendeka lishelele lwimi futhi ekukhulumeni kwami nawe ngawe akusiko lokho ukuthi ngiyakwethelela angayithola imvumo yokukhuluma ngawe ngikhuluma ngawe ngesizathu sekuthi indzaba ithi eMaswati afelani indzaba isekuthenini siphuma njani kule nkinga manje likhambile kuphuma kule nkinga lendlula ekhaya lakho lendlula kuGawzela ingakho ke sengifike esigabeni sokuthi ngikhulume nangawe kuyavakala akusiko ukuthi umnguni ngiyamethelela akusiko nayo ukuthi ngimane ngiyakhanda kakhuluma ngemnguni angithandi nje at all but sifuna likhamba. Now indzaba ke mbambambamba embambeni yayo ingqikithi yakhona la ikhona khona ikuwe mnguni ikuwe Gawzela kube ngiyatendela ngabe ngithi inkosi ayisukume ikufune ifune sigejana noma ngithume sigejana sikufune ikubuyise ekhaya ifike yona uqobo lwayo icole ingaceli nelicolo kuwe kodwa kube ngiyo lele colako uhlale phasi ekhaya singaba nekuthula ngoba what happened is let me go back to last year noma ke asengiqale ngawe mnguni sicu sakho wena kube nesikhathi lapho khona kufike le feeling ne belief yekuthi ungaba ngupresident welive leMaswati kuyavakala leyo feeling leyo nale belief yakwenda wathi imagine watibona sewungupresident welive leMaswati lokho ke kwase kuyakwengama sekukwenda lokuthi kwenda kwakho vele uthi khanze wena ngathi lengwenyama seyakudisturba lengwenyama ngiyo leseyihleti endzaweni yakho la kufanele kuhlale wena khona kuyavakala ibe njalo lento naso lesi nayo lenkinga la ikhona khona wena ubena le feeling yokuthi thola ukuthi ungupresident let me tell you this thing simakathi asezulwini ukugqobile wena njengemholi kamoya ngoba umfundisi ngumholi is a leader kodwa ngumholi wakamoya akasuye umholi wasenyameni then wena wasewenda ivice versa wasukhumula leli jazi la kamoya lekuba ngumholi kamoya wasufuna kuba ngumholi enyameni ngiyo lento lele kwende ukuthi bese sowufuna kuba ngupresident walive laseSwatini kuyevakala kwase kufika ke esigabeni sekuthi kuze kwendeke nanga miscalculations lendeka ngaJune lawo miscalculations lawo akwenda manje ukuthi wena ngekuthi akakabi successful ayikakhona iqumbeka phasi ingwenyama kwabita ke ukuthi manje sale wena bese uyabaleka ngoba phela ngeke tahlada abathi mbili tinkunzi esibayeni kwase kubita ukuthi wena bese uyabaleka ke manje uthi she eSwatini kuyavakala indzaba ke seyisekuthenini ubuyela njani eSwatini yingci kusesalele ngelenkunzi leingwenyama ungeke wena usibeke sibunu sakho eSwatini ngeke ubuyele eSwatini seyilapho ke lenzaba lokho ke kwase kufika ke esigabeni sokuthi bese sowusebenzisa laMaswati alwetimbi takho nengwenyama alwele wena ilapho ke lenzaba eMaswati afela wena ukuthi wena utokhona kubuyela ekhaya eSwatini uma eMaswati angakuyekela athi thine sifine si compatible wonke lo msindo lona ungatithola wena so ungasade ukuthi wena ubanga ini ngoba phela eMaswati sekakhulumile athi cha asikufuni lo sentisa ukona ungathi khanza sosenkingeni ngoba wena still uya embambeni yakhona it's not about eMaswati but it's about wena going back home utawubuyela kanjani ekhaya ilapho ke lenkinga so ngiyathi ke emnguni ukuthi uma ngikusuluka nawe kamoya ikhona ke
ngisho ngathi ngikhulume ngazweli akukho enhlitweni yakhe namakhanya lokho ukuthi akukho enhlitweni yakhe ngabuyela kubo but kuwe kukhona lokho ukuthi wena udithola noma udiva ungupresident welive laseSwatini kuyavakala so ngiyathi ukuthi nanyalo ngithena ngisukula nawe kamoya ngakuthola lokuthi vele ungilomuntu lofana nebhidozi ikatapila ungilomuntu lofuhlako uhambe nyalo nje uthi nawuyivale inkulumo lena ungeke uhlale phansi uyinambithe kahle ubuke ukuthi okay ngilungisa instead kutawuvuka leliphukuphuku lekulwa ngoba indoda yakho disebenza kakhulu ngemandla disebenza kakhulu ngale ngani nangalolidlame kuyavakala so la kuwe nje kutawufikela lokho ukuthi ngathi ungakhipha icalekiso netinhlamba netinsongo uthi ibhekise kimi as if mina I'm insulting you ngathi I am not and singeke sakugega lokho komphelwane ngoba phela sithuna ukuthola leli khambi kufanele sigcine sikhulumile ukuthi sifela ini kuyavakala so ngalamagama lawa ngiconze ukuthi umnguna ngicolele lokukhuluma liqiniso nebalandzeli bawo ngishito ngathi balandzeli funzani ukuthanza ngenhlitiyo ningathanzi ngengqondo ngoba labanyeni bathi sinabava leliqiniso leli bafuthelane baganele nwabo bathukuthele because la kubo sekusebenza lenhlitiyo kanzi akusiyo inhlitiyo I mean mina bona sabathanza ngengqondo isikwenzi bathanza ngenhlitiyo lo luthando lwabo selibengamile selwengamele engqondo kuyavakala now why ngikuveteke lokho sengikuvetile ukuthi sifela lesihlalo sebukhosi now what will I suggest kufanele kwendeke ngitawuthi mina njengoba sengivetile lokho sifela lesihlalo sebukhosi bomakhanya bona bajoyina ngoba babona nayi Gawzela legijima yodwa nifuna koshaya igoli bathi ke cha singeke samiyekela Gawzela ashaya igoli ngoba sekufuna dribbling Ingwenyama wathi ifatha idribula Ingwenyama ayendlule bese ushaya igoli sothi abangipresident no nathi simsale ngemuva asigijime naye khona to sinakathi uyidribble Ingwenyama asithole simile nathi lapha sigathe kushaya igoli leli goli lengikhuluma ngalo ngilele kuba ngupresident ngiko ngithi tena ngiqala ukukhuluma ngathi inkosi noma ngayiyafuna your majesty never ever wish to relinquish the throne because kutaba nekufa lokufa kutawuqhamuka ngaphi kutawuqhamuka lamaswati sekadzabdzabulana sekabanga lesihlalo sebukhosi bambelela la kulesihlalo ungasiniketi ngesihalo ungakwenda konke la kufuna kwemaswati kodwa hayi ngesihalo sebukhosi ngemavi lakhuluma ngumprofeti lawo kuyavakala bese sengibuya ngithi singenda njani ke manje kuze siphume kule nkinga le nkinga leni icala kuwe Mnguni Gawzela Mduduzi my advice as a prophet of God my advice as a leader in the spiritual realm sengishito ngathi wena ngilogqotshiwe kamoya uyafana nami ngiqotshiwe mina ekutheni ngihole abantu kamoya hayi enyameni ngikonke ngathi nangikhuluma ngathi abantu bangangithathi njenge threat ngoba mina ngide ema qualities ekusebenzela uhulumende wasemhlabeni ngiqoshwe kamoya ngine sacrament kamoya yekuhola abantu kamoya ngilolo nako wena kuhola abantu kamoya hayi enyameni so ke ngidawuthi mina buyela phasi nyalo Mnguni utithobe utifune utithole ukuthi wena ngumholwa kamoya hayi wasenyameni bese soyakuyekela lokhu kwasenyameni lo bese kukudisturba lokutawukwenda ukuthi ugcine sowulahlekelwa yini ngomqhele wakho ezulwini funa lokhu lokutakunika umqhele lithi live la uNkulunkulu utakusita ngani kuzuza live lonke ekugcineni ulahlekelwe ukuphila kwakho kunesihogo lesiya kuso sibalekele ke mbana Mnguni ngekuthi wena utifune enhlitweni bese ubamba lendlela yakho number 2 so utifunile watithola bese sowuthola indlela yokuthi ubuyele emuva eSwatini ubuyele Engwenyameni mangabe ungakhona ukutehlisa wena uqolise Engwenyameni na ungakhona ukutehlisa ubuyele eSwatini uqolise Ingwenyama ngiyayethemba inenhlitiyo lenhle because of these reasons siyibonile Ingwenyama isebenza nabo Obed Dlamini leader president wabo Ngwane what iparty simbonile asebenza nabo Sishaya Inqumalo simbonile asebenza nabo Heshad bonke labantu labo ngema political leaders emaparty but Ingwenyama iba accepted I still believe nawe mhlonishwa Gawzela uma ubuyela back eSwatini ngekuthi thoba Ingwenyama itakuthatha kubekele
le leadership skill yakho utawuphindze uyisebenzise lelugcobo lwakho lwakamoya utawuphindze ulisebenzise uselele live laseSwatini ushaya inyo letimbili ubuye usebenzele kwaseveni uphinde usebenzele kwakamoya connected because now you are disconnected kuyavakala sinyathelo sekuqala leso sengiyabuya ngiyachubeka ngithi lokunye lesingakwenda yini ngishilo ngathi kulamalanga lawa solo ngaqala besolo ngikhuluma one sided ngithi Ingwenyama ayizame kubuka the financial independent part lokho ukuthi ngikhulume ngaloko let me put it clear nyalo lama political leaders lesengikhulume ngabo laba badzabula lesive la kule Ingwenyama lesive sesinamathelela kulabantu laba lesinye sesive sinamathele kumduduzi lesinye sive sinamathele kubozwe mathi nabo makhaya seyiselena bani ke le Ingwenyama ngiko ngithi ke mina Ingwenyama wena zama kushaya na indlu laba capitalize kuyo uyibulale ba capitalize ikuphi ba capitalize kule nanjani kunhlala kahle yesive semaswati ba capitalize ebuhluphekeni kwebantu ngoba lokuhlupheka ingako ngiye ngithi pledge ngemali live la uNkulunkulu lithi imali isiphephelo imali into yekukhosela ngiko ngithi mina zama kuwina back la maswati njengoba bona bafuna uku-isolate ngala maswati nawe isolate bona ngalokuwina back la maswati kuyavakala ngibuye futhi ngithi likhambi lelinye lesibili lesingalisebenzisa lenqaba ukuthi li super permanent kuthi Ingwenyama ngicela yona itihluphe ngishilo ngathi ngiyayethemba inenhlitiyo lenhle ayithukutheli njengoba nelive kaNkulunkulu lisho lithi simakade uyaphuta kuthukuthela anze ngemusa bese akasayihlisi nenhlekelele nawe yanza ngemusa sikubonile umusa wakho sengishilo ngathi sikubonile kubosishayi sikubonile kuobedi nanyalo Ingwenyama yenda njalo dihluphe bafune labantu laba funa zwe labuye ekhaya eSwatini funa mduduza abuye ekhaya eSwatini bafune labantu ababili makhanya kwakhe kumgalela nje umgalela nakuso uphambuka wena kumkhahle khahlela lapha nje umbuyisele back ekhaya umbana sekhaya lo but labantu ababili bafune yingciso lobalanga ngaphandle etigangeni bangeke bathi ngiqale ukumemetela lokhu since last year sewuphelile umnyaka wonke gonqo solo ngimemetela lokho namanje Ingwenyama ngikunxusa as a prophet of God hamba ubafune labantu lababili ikakhulukazi bakhona nalabanye kodwa laba ngibona dinhloko funa zweli funa mduduzi uthi nobathola Ingwenyama ungadzingi ukuthi bona baqolise kuwe bayekele kube nguwe Ingwenyama loqolisa kubo futhi ungagcini ngekuqolisa nangemlomo ujinge futhi uqolise nange upledge ngayibuka kanjani ukhiphe excuse me what noma let me put it like this noma ungathuma lesigejana siyofusibite lemndeni yabo uqolise la mndenini yabo ubese uyababuta ukuthi hambani niyongibutela ukuthi kuze liqolo lwami lwemukele nifuna nginendeleni bathi ke bangakutshela uvele ubendele bahlale phansi ngethuba ngaleyo ndlela leyo umsindo sitabe sesungqobile sitaseke sesiyaqala sakhalive liyaphambili kodwa ngaphandle kwalabantu laba noma ungendani lenhle uhulumende noma ungatama kanganani Ingwenyama noma ungatama kanganani batayo solo bayihliphita batayo basolo bayihliphita bafana kwesaba futhi uyababona ukuthi labantu laba akusilo liqiniso lisebaleni liclear it's not about inhlala kahle baswati that is why bahlukumeda nalamaswati nyalo bathumela ema-solidarity forces bayawahlukumeda emaswati kude eSwati leselinekuthula nyalo wonke umuntu sowubonga ngekusa ngiyabonga ngiphilile why labantu laba indzaba isesihlalweni sebukhosi indzaba isekubuyeleni ekhaya Ingwenyama ngiyishonga kanjalo lento ngithi ngiqela labantu laba nibabuyisele emuva ekhaya ukuthi babuyela kanjani ilapho nje indzaba ngicela kuyibamba lapho lokusele ngitakucedzela ngelisonto after church kwanamuhla ngibamba lapho inkosi wabusela mavi ngiprophet Wandelo nalokhulumako nisala kahle emakhaya nibahle nonke.